Ministériu Saúde e ekipa planeamentu família Austrália introdus métodu foun para deteksaun sedu para Kankru Serviks. Dados nebe iha Timor-Leste resista Kankru Serviks 0.0 nebe afeta ba feto sira. Deteksaun ba Kankru Serviks ne afeta inam balun liu feto idade jovem sira no dala rumah sira sente ladung confortável no moe atuak basicam ba facilidade saúde hodi halo teste. O problema ne Ministério Saúde Instituto Nacional Saúde Público Timor-Leste hamoto ko ekipa planeamentu família husi Austrália introdus métodu foun ba teste Kankru Serviks nebe ina feto sira makse halo teste rasik. Isso informação dene ita hakarak introdus konaba métodu rastreio inovativo nebe que foun hanesang self sampling atu hatete kata ema ide bele foti samperase. Iden inumos métodu foun idane hanesang métodu nebe que bele ajuda itani na fetosira lo rastreio ho fácil acessível nomos aplicável bahia itiliu bahia itani na fetosira atu garante kata pela halo deteksaun sedu bahia itani na fetosira baliu bahia kang liliu bahia Kankru Serviks kunia pa idane ita hetang apoio husi itani epikusi itani ekipa epikusi Timor-Leste inomos ita hetamos apoio ekipa husi formadores husi planeamentu familiar husi governo australiania por formação ba itani colega pessoal saúde sira hotu oinsa atu kapasita sira atu hasai sernya habilidade oinsa ba atu halo deteksaun sedu ba iha Kankru Serviks kudane ita bela halo deteksaun sedu ba iha moras HPV hodunune ita bela halo tratamento ba itani nan feton sira ho intervenção dane diaktebes mai iha Ministério da Saúde o husi governo australiano suporta tebes ba Ministério da Saúde tambarane hamos apela ba colega parteira doutor especialista obstetria ho formação dane atau fanu fila fale ba saúde sira para belem halau responsabiliza na bemak dia ba itene feto maluk sere Timor-Leste dan. Iha mundo Timor-Leste tama ia número atu sida sia moras Kankru Serviks 0.0 moras Kankru Serviks ne causa husi vírus honaran papiloma virus human nebe bele halo infecção ba cervix órgão feto siranian nebe localiza ia parte útero no bele hamosu cancro ba inhira la hetan tratamento. Ia tinang kotuk Ministério Saúde halo ona lançamento ba vacina vírus papiloma human onde for vacina ba ina feto sira ia Timor-Leste. Santina de Jesus, David Gonçalves, GMN.